mukura aya mafaranga kuko hano hose turakandagira turagenda tubakandagira hose uko ya bafure turagenda tukandagira ahantu hose hari hose uko takigira magufwa muno amuno igisirimba cigize kumfatira muri gare Nyabugogo kiramfata numva kiranzengere cama kimfata numva ngiye go kuguhera ndi muzi ka restaurant kaba muri Nyabugogo hajya namanijiramo sanga harimo bakiriya ko baranywa amata nari mfite beya muri telefone namampetse nari mfite inyota y'amata ngiye ngo guhera amaze namampe abakiriya bamwe bagiye batishuye umwe akazaca undagasha uwo mukobwa mu Islam ari kucuruza umwango w'umwe amazi numva ari ikiyemuye yamagira ngo ce naza guhara sinezite be ningi yo guhera mwiri mana ntimana ndagushimiye kumbaye muri gare amaze mushinga urutoki kuri muri Nyiramivumbi niko azahitagira dushinga hano yari yambaye akantu kunani kumwera shinga hano na hano imisi yose iratuka amaze ndamukoroga nta muntu ari kwinjira muri iyo restaurant ndamukoroga ari cyemura ariho yikasa arajyama mworosa agapande komeza yasi ya cagisirima cyo muri telefone kuva uwo munsi n'ubu uwo mukobwa ni kristo wanje ni kristo igice kimwe arambwira ngo ndakubwira ukuri sinkijijwe ku mubiri ariko nkijijwe umutima no kwamura ibintu zose nkabwira imuhira ko nakijijwe bonshinja ariko umutima ni kristo narenza mviriya ntazangura amata muri restaurant nashika gutyo karibu pasta kandi nashika gutyo ariko uvuye mu gitaramo akampa amabere katatu kamubwira nti nyongeza ndakibazo ariko ndo ndamurengana muri Foursquare ya mu gatatu ndamurengana uzobaza Christophe ndamurengana umukobwa wambaye nani nuko ndamucurikana barutigana batubatije wa mukobwa ntazoza inyuma ya pastor Rutigana azoza inyuma ya John azoza inyuma yanje kuki nijuzo mu president kandi atari mu gitabo cikanisa nzo mu president Bwana sifiwe atukuze ndayavuze gutya sinsura kuvuga turamutubwira gutya ngo pa twamaturangiza ariko turarangiza dutemaguye ibintu byinshi mbabwire ntihagire umuntu uko mumeze ntihagire wishaganya uzamuka hano ntimumukoreho umuntu wese yamukanura ijisho murebe arahuhagira isoni yamasubirayo nta muntu woregwa n'amaso yose kandi twavuze no jambo ngasubira sirimbe hano twanahoboye ni kanisa y'abandi ariko ndabizi kuko mwumva bitumara tubije n'igisirimba jabone numvise bavuga ngo abantu bazabambura ibirato ngo ni ingorane